Bundan 11 yıllık medeniyet üzerinde Celil'e bağışlap şahmat turniri uzdırıla başlagan idi. Bu yıl uyuşturuşlar ona kübrek balalarını celip etu maksatından onun formatını özgertirge bolganlar. Ulyan Silkesi'nin Qayyum Nasiri ismindeki medeni mağrifet üzegi programmaga sabilar için sanatlı oku, resim yasao kibek beygiler ezirlegen. Celil'nin icatın şuşa bağlarda tağında tirentin iretü de buldu. Çünkü resim yasaganda olar oturup kona köçürüp yasamaganlar etiyenleri şiirlerini okup, anlatıp, niksin bu akpak ramaşka kırında, nik kızıl ramaşka oturganın balanın anına kirtip anlatıp işlegenler. Ertengi şiir beyramında şehirnin bağlar bakçalarına yeruşu sabilar Celil şiirlerin terli tillerde okup, küplerini hayran kaldırdı. Tatar medeniyet üzerinin türlü sanat üyeliklerine yeruşu balalar bu yılda Gero şair eserleri boyunca edebi müzikal kişi ezirlegen. Kollektifning jetekçisi Alsu Elmetov bildirgençe, zor sahneden çıkış yasarga tilevçiler baytak bulgan. Sahne yanaşasında Tatar milletin ilgegine tügül dünyaya tanıtkan Gero şairinin büyüstü hem onun legendar mabir defterleri kitabının köşirilmesi koyulgan. Gün devamında kitap yanına gelip onu kolga alıp karavuşlar ezilmedi. Celil gününde uzdırılgan sanatlı oku hem resimler beygisinde katnaşucu bağlarının birisi de büleksiz gitmedi. Onların her birisine diplomlar bilen birge uyuşturuşlarının bülekleri de tapşırıldı. Günün ikinci yarısında medeniyet üzeri fayısına ülkenin avul rayonlarından en ısta şahmatçılar jayıldı. Katnaşucu участниклар көбейе бара. Қазіргі бүгінгі турнирда 40 кіші қатнаша. Балалар. Олар арасында балалар, 203 балалар, өзгерген бала. Арасында шахмат ойнап, бик яратып, шахматларды яратып, бик yaxşı нәтижелер күрсәтәләр. Февраль айын алганда, ул безнең тулайым Татарстан күләмендә генә түгел, инде бөтен Россия күләмендә Муса Җәлилгә багышланган төрле шаралар, акциялар уза. Монда инде без әйтәбез, спорт диябезме, мәдәният диябезме, фән диябезме. Ул инде менә төрле шаралар, төрле проектлар аша шушылай үзебезнең татар телебезне, татар үзебезнең халкыбызның бу бай мирасыбызны саклап калып, шушылай сансау гына үстерәбез. Хезмәт ветераны Захит Абы Әйнәтуловның бу турнирда 11-нче тапкыр катнашуы, тәүге тапкыр шахмат тактасы артына утыруы бүген дә хәтерендә. Агачтан абыйм ясаган иде шахмат фигуралар. Шуның белән абыйм иректе. Мазгаларны бер эшләтәйм ди. Ржавит итми. Шунара күрә тырышам. 4 сәгатьтән артык барган бәйгедә беренче урынны Вячеслав Чугунов алды. Кызлар арасында беренчелеккә Дарья Илаева лаек булды. Аларга оештыручыларның дипломнары белән бергә медальләр һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Һәр катнашучыга да Бөтен дөнья татар конгрессының бүләкләре бирелде. Ульяновскидан Рамис Сафин, Ахмет Бедарисов, Яңа Гасыр каналы.